Kua whakakoringia e te kapahaka o te kuraroa no te urupū o Ahitreiria, tā rātou haere ki te matatini a te rātou. Ko te take he toko iti rawa ngā kaihaka. I kōrero a te o Kiwa McLean ki ngā māngai o te matatini mo tēnei take. Tai atu rā hoki ki ngā māngai o te rōpū ngā manu waiata no Ahitreiria. Ko rātou anake pēr ka kawe i te mana o ngā Māori e noho ana ki Ahitreiria ki te matatini i Naianei. Tōna tikanga ka whai wāhi atu tēnei kapa ki te matatini 2012, engari auare ake. Financially, it was very difficult for them. The numbers was very difficult for them. The numbers actually dropped a little bit after the reality set in, after the regionals, and they found themselves in a position where they had less members than what the qualifying ratio is. I tuarua mai te kapa i ngā whakataetai ārohe o te pāpaka a Māui i te paenga whāwhā o tēnei tau. I Naianei kua takitahi atu te rere a te kapa o ngā manu waiata no te whaitua o Wikitoria. He papauri mātou tēnā ki a rātou. No te mea kare au te mohu he hata rātou take kua wāte atu mai te matatini. Papauri hoki mō rātou ngā kaiako, ngā pautoko manua, ngā mema kei rote tēnā rōpū, orite ki a mātou. Kei hai mātou o te karere i whai wāhi atu ki te kōrero ki te kapa o te kuraroa, engari tukuna mai he imera e mea ana. I runga i te ngākau pōuri, aha kua he whakataunga ua tēnei, kua kore mātou e tai ki te matatini. Hei tā te puari, kua takakatoa aroto i tēnei āhuatanga. Ane he mea pauri ki a rātou, ane ko kite ane e ngā kārere, ngā imera, e ngā pō he tino aroha te puari ki a rātou mā. Hei tā te kapa o ngā manu waiata, i nāke te nui o ngā taero a kupe. Ko te uti mō tēnā, ko te ono te kau mano, e haere ana ki rungi te wakarerangi, mō te hōtera, mō ngā wakamau i reira. We pine for home and all things Māori, and our people, we as a whole are trying our best to be a part of Dao Māori. I whakaritea kia tū te kapa o te kuraroa i te rangi tuatahi o te matatini, i Naianei kua kore haha tō rātou tūranga. Te o Kiwa McLean, te karere.